Minäkin puhun tuosta parannuksen teosta, kun äsken jo kuultiin siitä. Немножко поговорю о покаянии, о чем уже сказали. No, yritetään kuulemalla. Ajattelin ensin puhua toisesta aiheesta, mutta Сначала думал поговорить на другую тему, tämä parannuksen teko tuntui tärkeämmältä. но вот это покаяние, по-моему, тоже очень важная тема. No, ensin haluan sanoa koko Suomen kansan kohdalta, että Suomen kansa on rikkonut kaikki Jumalan määräämät ja antamat rajat. И хочу сказать по поводу финского народа. Финский народ нарушил все правила и все границы, и все то, что заповедал Господь. Pyydetty todistamaan jotakin Меня попросили посвидетельствовать. ja ajattelin vähän puhua omasta elämästä. И я хотел немножко рассказать о своей жизни. Eli minulla oli, jos aloitetaan lapsuudesta, minulla oli uskovaiset vanhemmat. И если начинать с детства, у меня были верующие родители. Ja minä kävin heidän kanssa kirkossa pikkulapsena ja pyhäkoulussa. И я с ними ходил в церковь и участвовал в воскресной школе. Ja kuulin näistä uskon asioista ja myös pyrin silloin elämään näiden mukaan. И я слышал о делах веры и пытался тогда жить по этим принципам. Mutta kun kasvoin, niin elämä alkoi mennä huonoon suuntaan. Но когда подрастал, жизнь пошла в неправильном русле. Ja olin vielä koulussa, kun aloitin alkoholin käyttämisen. И был еще в школе, когда начал употреблять алкоголь. Ja loppujen lopuksi se meni siihen, että melkein joka päivä tarvii olla juoda ja olla humalassa. И пришел к тому, что уже каждый день надо было потреблять. И я был... Kirjan 3. luvussa. Ne, jotka pitäytyvät lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia. Onhan kirjoitettu, kirottu on jokainen, joka ei pysy kaikessa, mitä lainkirjaan on kirjoitettu, ja tee sen mukaan. On selvää, ettei kukaan tule vanhurskaaksi Jumalan edessä lain avulla, sillä vanhurskas elää uskosta. В Галатам 3 главе 10-11 стихом написано: «А все утверждающиеся на делах закона находятся под клятвою, ибо написано: проклят всякий, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Jos yrität uskon lisäksi lain tekojen avulla varmistaa pelastustasi, se on epäuskoa Jeesusta ja hänen pelastustyötään kohtaan. Если ты пытаешься делами закона, вдобавок к вере, утвердить спасение, то это есть неверие в Иисуса и Его спасительный труд. Mutta laki käskyyn ei perustu uskoon, vaan joka niitä noudattaa, elää niistä. Но закон не утверждается на вере, но только на том, кто исполняет его. Jos lakia noudattamalla haluaa saada iankaikkisen elämän, pitäisi lakia noudattaa koko elämän ajan, viimeistä piirtoa myöten. Mutta se on mahdotonta. Laki ei tunne anteeksiantoa. Anteeksianto on vain Kristuksessa. Если исполнением закона хотим получить вечную жизнь, то надобно исполнять его всю жизнь, все до последней черточки. Но это невозможно. Закон не знает прощения. Прощение только во Христе. И место из Галатам 3 главы 12 стих. А закон не по вере. Että myös hengellinen lapsi kasvaa kohti täysi-ikäisyyttä. И это нормально и важно, что даже духовное дитё растет до совершеннолетия, пока церковь находится на земле. Tai uskomattomat ystävät, ja näihinkin voidaan käyttää paljon aikaa. Ну, например, увлечение, хобби или неверующие друзья, и на это уходит очень много времени. Ja joistakin asioista voidaan huolehtia liikaa. И о некоторых вещах можно заботиться
слишком много. Ja voi olla työasioita tai raha-asioita tai muita elatuksen murheita. И это может быть о работе, печали, или о денежных делах, или другие скорби и печали. Отпускаю все мечты мои, я полагаю их у ног твоих. Если в жизни ошибаюсь я, твоя любовь не изменяется. Хотел сразиться я за жизнь мою, ослабли руки, устал я в бою. Ты сильный воин, ты царь всех побед. Я побеждаю, когда я в тебе. И даже если горы не двигая стоят, и если воды моря не разделяются, и если на молитвы... Paavali sanoo, siksi olen Kristuksen tähden mieltynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin ja ahdistuksiin, sillä kun olen heikko, silloin olen voimakas. Во 2 Коринфянам 12 главе 10 стихом Павел говорит: «Поэтому я благодушествую, то есть доволен в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен...» Olemme valmistautunut, mutta en tiedä, ollaanko me valmiita. Yritämme. Мы готовились, но не знаю, готовы ли мы. Во всяком случае, надеюсь, что у меня правильная бумага с собой. Tämä kolja, kun luki runoa, niin minä sanoin tulkille, että mistä se minun asiat ties kaikki. И прежде всего хочу сказать, что когда Коля читал этот стих, я спросил у переводчика, откуда Коля знает про все мои дела. Että no, melkein kaikki tuli kerrottua. Почти все, да. Это цифра меня. Joo. Niin, toiseksi tästä seurakunnasta haluan sanoa, että И про церковь хочу сказать. olen kokenut tämän hengelliskodiksi, vaikka joistain asioista ollaan oltu eri mieltä. И хотя в некоторых вопросах мы разного мнения, но я чувствую, что эта церковь – это мой духовный дом. Моя Бог был милости ко мне. Ja se armo tarkoittaa sitä, että ei ole mitenkään itse ansainnut mitään hyvää. И милость это означает то, что я ничем не заслужил ничего хорошего. Vaan Jumala on hyvä ja hän rakastaa ihmistä. Но это говорит о том, что Бог благ, и Он любит человека. Ja hänellä on halu vastata ihmisten rukouksiin. И у Него есть желание ответить на молитву человека. Ja minäkin olen kiitollinen ihmisille, jotka on rukoillut minun puolesta. И я благодарю людей, которые молились за меня. Ja ennen kaikkea minä olen kiitollinen Jumalalle, että minä voin seisoa tässä vielä todistamassa. И в первую очередь я благодарю Бога, что я могу еще стоять здесь и свидетельствовать. Että kiitos Jumalalle. Слава Богу. Слава Мир Богу. Божий всем. Aluksi pitää sanoa, että meitä kuulemma jännittää. Вначале надо сказать, что мы волнуемся. Ja se on totta. И это точно. Joo. Ja vähän sivuan samaa aihetta kuin Небольшое отступление. mitä Aleksei puhui tuossa. То, что Алексей говорил, Hänellä oli seurakunta sydämellä ja у него было на сердце церковь. minulla on pelastus ja Jumalan armo ja evankeliumi. А у меня спасение и Евангелие. Мир Божий всем вам. Vieraillekin. И также и гостям. Mutta eihän nämä vieraat ole samaa perheväkeä varmaan ollut. Хотя они и не гости, а члены всей одной семьи.